wotu kwan kosua dia express group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visit in so express group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amu pese motu kwan ko ye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure kwan wo Kumasi Asafo Labor roundabout hwa Accra nso omo Carnation First Light Tema omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From mo ahomatro for iso 055 555 0067 and 0249 000448. Wo medu ho ya pao ne nemre musa wo mfa wo a enye Tabita clinic e na wokọ me de heba de me nkobiem ya kwa abre wo bekwa wo hu hwe ejadunya abotre na Tabita de omo da soronko nti masichire ya de yi obetimi ahwe me mema sem so kofam o me dwonsonso a me te yaw na se ne machika sai tutume na me nan so ayetitriti ebetimi aye sunsumu ya de o ya sure me dwonson tentem na ma me gidi se me prostate ho atochima na me ti se ne ne fa ne si dwame na mani achi woso mi stroke cross one shot stroke den hu bajim ka wakoma to yem Tabita ene wo last stop omo na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na omo kira kwan wen Tabita e wo kumase sofolai woni alignment ene die animhwe e wo sofolai ene patase kwantempon no so enkran so owo Medina Firestone Footbridge wa afei owo takwa ene takrade telephone 0260 1962 19 0260 1962-19 Eni Tabita ya pomudini Brakasa ya duaba waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hianye pa enye brakasa nko nuaba ne ahaban bi te se kwawunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye brakasa powder siesi nipadua na abo akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yetin anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Harrows Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Amen Takrade Mose Pharmacy ni Green Light Pharmacy Sunyane Cash and Carry Supermarket Aswa Herbal near Blue Depot Techiman Sewa Herbal Mampon etufo mfre 0550 19 1514 brakasa powder ayaduane san yedro FD atwe san katu moja Sompa TV Emma Akituyampa.
play Matessa, Obele Ache. Ekeke chuchuta ulo panaku Obele Ache. Timbolo, Obele Ache. For money okay, shake Obele Ache. We play Matessa, Obele Ache. Keja chuchu. Any say crampo. Okwaduma samoya oshisho afidie matromo bedi akwadi die. Osuko kroko ya yedi wachi aheso enkaye. Nyakopon ben kro ni na wie waye yensaye. Oye kochu amasa yedi na chia ye fanam kumkwa. Erade wasede ne na wie yase ye de maw. Ebusia senum ye Sompa TV so no wani gwa wo hwe no. Brekwa na wutie life e wo ho. Na Sompa 93.1 FM. Eno so wasante mantem ne nkwado. Ebropo ye matamfo nyina etie ye de fa Sompa 90.7. Eno so e wo enkranza. Ebusia betimi akachi life e wo Facebook wo. Eye Sompa TV Ghana. Ana Sompa 93.1 YouTube on so ya Sompa TV. Twitter and TikTok ni nyina so ya live e wo ho. E Sompa TV / Sompa FM. Wama no ni nyina ya chia mu nyina ma mo afinhia po. E Sompa Nkomo dwumade ebra na so no. Don kwa ba pa wo se mani du e wo fidua mu hase no. Ebusia medin di wo hene ire ma me akua yeboa esiama. Mami bronya papa bi ena wi metram di ama ohene ni. Safo mame ama kranchewa papa bi. Adazuwa eka ni din ho. Baby owo bia ya fanchi akese efama no ohyatachiman. Odini nkwi. Safo mame ye nyina ye mo Hawaii. Ai wi awu na nim dia wo ye minim sa wo na ye. Wada so awu tenkura. Ewusia ye hwe na ye fa dwumadie no ehhehye so. Ebre no ehheda eni ya fa ye fa mo aseda rampim asiedu. Efama ye minister IBJ. Wono any chief executive producer edema Sompa Nkomo dwumadie. Sa so na buzi the caption mai. Na yaw eka ye ho school fees boy ye chidom den. Ama Ransford Fidaus. Any cook cover any kejando ho fedu evergreen mama. Akwasua so mo asodela na ire. Mrs Japan no. Wano so eka ye ho den. Ota frija enso etuato. Malabina oba so no papa bi. Wano so boy ye den. Ewusia ye nkwa bedwafo ho na ye ma wono makwa babre sefatemu no ye wia ene
somewhere dabe maso ne se wani ense okachre enu ada abranti a wanya finhia no be seduo no Peter Boache obafidue masenom ebedwa to aye de asem bi ba ye ne ho kodi mu ohu ababa wa bi ne ho ye na kono te se nchenam ne sardine ma je se obo ne ho kapa na nsam ne ye nwie ye de bi hye so kotwe adaka mu fridge mu enne just a threat ne bia ne entene akese bia efra baba one side de ba abrantes na busia ye ba bedani nyina edi achro na won so enne ye hya bobosa lines no empanyifo akeka ne mercy ani nti no ye be bie ne ntem no watimi akyere wa adwen edi afa hom na ware mu nsem ya baba wa bi so ne ne atutu aka ne nsem eno nti Sompa Nkomo dwumediefo ye ne etiefo ene ahwefo ye nso ne mu abia anya sade to no ano eden ebusia ensem bi ti sesei ena enne wie ye de eba be so mamese se champon kwasi adufie mi akasa mini wa ha se no mo sa wo sra so dwom mame baby awo bia me kira wa mini papa bi me mo akwa aba me dofo ya na pom ti se ya wa ba ye nua so ye Beatrice abomi pusa bebo pusa bia de ne ma kwa ne de ai se fie boko awrade adum no mpa nyame ase o ma hima papa be no ho aye fecha achim ene o sorry me peka krama na de afaka akwai ene Dr. Bridget Foster eno ada wo se mami na hu se afio ene so se ye kwa ye wo se se abomi enu asama ntintine no ohun de wanya na ho aye fe pa enti o sorry me so till out why Medi for ohinini oyo yo da bia yo obia we yankopon ka no tumpukus na kuma so ade bia awrade nyama no emme wa wo hwe oba ya wo gina ho ne tunu no eh anentuo na de awo eya na me ya sa so nyina ho me ya nyina so abo me nantu nsha dan so sa wona de ja yo anentu atu enimu bebe chia wo wahini bebe obi a me sa chia mase mase kono fo Mr. Brefa ye boa chia no pa yo ojo so na mame Nkomo for homla medi for na udi dey say and the doctor beside say we did this only Mr. Robert I kobina ye boa aha we do di for be so kobina no na she dan from mawo na edin dey sisa na asisa and also so ye kobina ye boa na ubi anti o makan say be ni saso etiefo no so person mo tie nti na mama bisa no udi ni doso edin dey Facebook obi enim say kobina ye boa school dey document e ma rank say obi na won mo nye ba nyam na tadesha na ko policeman enu nti na yakọ edifo kobina no ba edina ka say kobina ye boa efie boko de adum experience precious ne pastor mu nyina Nyankopon da woro mo ene makuma papa bi bibia so bro nye dini yie ko ni ye kama ya da nyame ase Nyankopon ya adum de ewura 24 ni mu ye yo enti efi mu fan club for ni nyina ye chia mo abrotia ye de wase abotefo hwe yen sure on se ewura mabroni no eka ye nua ba mekei okay kese pa BK1 and atibaki Sompa Nkomo fan club ye da mu nyina se chacha mo o se edin wo ye jeje ho eno nti no ye kiw ni nyina ye chew mu nyina na ye na me fene den hag for no o so mu no mo adwen se eku we mfa ni agoro nti ye da mu nyina se sister bako Italy ono so si ye jeje ba ore ni bekasa o mo so guso o mo tie o mo nyina o mo ye da mu nyina se na Ghana fo a o mo do mo gym ye kuta nipa more than 100 and something over ya start ye nko akiri e de number to so ne ye ko enimpa ha enti ye beda omu nyina ase na me sofu ba ko so sofu ba wia eno na me kana asem ono no o dom o comes and wo sasu wo etitafo na so mu nyina so mu tie so mpa wie ya so mu de wase sofu ba wia ono wo yere awie Nyankopon unhira mo onya mo kase eno ada adefefe bi omuye mam na no odene Nyankopon hira pa free Sunday banyina o makrakra mia ehwe mia kakrakra ohima fefe Nyankopon nya okuma so ya show so announce wa hwe ye bi oje ayi won so na won so babrotia o se me no na me unim so di for mitim ngede o ande mi nim na wa sam na wo ka na mi gina so ya show wa announce wa hwe ye so
So bawia na bro watia. Dabi. So for show na mo me catch na wo say. Ya show announce wa hwe. Mati. Ai. So for me chia. Ya oje wo. Eti adamu nyina se twada ponya kopada roma. Ye jemu no na ye da Ghana man nyina se ekwamde fa so ehwa yen last year 2023 wani obi abro. Se 2023 di wabura akasa America okura ka nwura 2024 mu eto Onyankopon nhirawo ehira 2023 se wodi ye be wura 2024 mu na bro wotie wadawroma ko ni maye odi fopo kwabna na yete ne nka no na kyese ye koye dimu ano no ena ye nche hunti no ye besa kwa abrantie Peter Boache or the Peter Boache ho ana me boa bema sa wodi ne Peter Boache abacho sa enu a wodi asem bi bedan na asem wodi bedan ye no ni nyina ene se eyade a wono akasa wasi so abrantie de ya ye nimo beka so ya akrabon ye beka bi di akere no na so akono no ya na ewo ho na okohu ababa wa bi ena ne ho eye ne fe ena kyese oka se obehwe na wabon ho kana edru brebi amangubu no wobla watimi ate na wadi ne kama na bibia akoso ababa wa no so de ne ho ofe na ekwawi akye no wase wo hwe ba bia na ekọ na ababa wa emi enkwa wo se ena sei ena mama se na papa sinti no oye na adwe se anya nto anya ntua wakwa akotwe ne dua wansa mo nya se wa anya ntwa ne pieto de enka ho nti no okoto tronke yeah, there's an ebeka na mafo beka ne trunk eno okwakoto check ya wadi ko school okoto mattress wasa koto provisions ahodo ya wade ma baba wane se wo kwa SHS nti no won fanko eno achi wato mobile phone eno cross say the iPhone 6 ne bia on eno de ba ya ache woto bi ma no wasa to Android phone bi sa de ma ne ma 1004 na asem na se ba ko cross ade be hye nsa baba wa ne sa ka che ne se ne ma ne papa adwuma sei enti woti fie enti no omma ne sika na ofa nkoma ne papa 200 cedis e ma no so no o se wode ma no eno achi nso no wasa se ne ma me se ababa wa ne ma me se onu aduane na omu ni sika enti no abrante ifa 50 Ghana cedis emra meka wo wi a wotwa bi di ama no ende aduane kron de wa modin se yefufuo se konkonta na se bankumutuo wa anka no wa ha se nom ene no so 50 cedis ne de wo nyanti no 30 Ghana cedis ene wo nyaaye ene wo de koma no e ma wo no mgiye na eno kra ma mi sane se aduane no se wo nya bi di yo so anya bi ani o de kwa wie mu ane se waye agene ne ma no na sika bi wo ho akodi ababa wa ne ho ne mobile phones no so no waje eno no wo se o jesa sika nya saade a onte ne ho ase na enu aduabo bi nyina epiepie mu ye nya kwan emie so ede ye be wo no nwoso kakra san tentem kakra na ya timi akoye second case ne so nte no Peter enu abaabi a wodi tru ye no wo se waje wo ne ma ne sika ne de wo je na mebisa kwa be na wo fa so a wutimi kwaje ne ma no omu na de bre wo ana akọ ne ma me ho ana se kwan be so na wo fa ye ma ye ntie ye ne ye tiefo nyina ye krado ana pacho de tiene se mimi ku fio se ga no fa phone no e ma me ana o se mentwana na ma me ba enti na mene no e persona me sakwohye ne botum se awa hefa e wo ga ni fio uko ni fie ni fie hefa na ugina fie ne yemo ana se dan mu ana hen efie ne yem okay enti mimi ye se on fa phone ne ma me no e na o se on fa phone mame na ji se o mame banam se obi a me mato phone na mo fa mame no so fa minti obi o mo dan no ekowuram gate na no e na me de mensa e hye ne botom se me yi phone na wo sha atade abai no sha I try okay na to okay eti me ye se me yi ayi no phone na mane boto no nika no ate ye e na gate ba yire money I only gave you na omo yire me into the nsa tima na o sa tima ati okay o de titi wo kon ho aha me ana ma ha ana body na radio phone shoot ye o ha ne hen I tima ni hu okay ana me kon nti man ka hwe na me ba fi ne wo kon ho ati bi e ma ye nhwe yi kotwa ne da ho ana
aha and that one in Facebook on Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 and YouTube on TikTok and yet whether you answer Sompa TV Sompa FM what throw for some dancing in Wabroche where there what 2 million actually said in Tia Huko channel Ababa when a tea Wamasa Kochana Baba Dahono okay to asoma it's about Sarna before my say me Jimmy no ma Crystal Bell Inti mama frɛ me krɔkrɔ me asenka opa ma chonam si David ofra o phone so anasa obeto fie ho no of me phone scratch me say Peter oh tu ni Crystal Bell pantie bia asema ba montem kura mpo a eso ka chem nka me kam bom na me si David ne ma me se sen o say inti me ne Crystal Bell asema ba yentem a esenka me ka che nka ono no ka ye bom na me say minti de on fa me no ma nyina mre me wadaro ma on come mom say yonkofo na sempena na opese on netuna na o come bom say anuafo ende bi ebe woni ho ono decision ti okay enti ono ka sa na me say da bi on fa me no ma nyina mre me nti no mo presu sa na ni step father no o se da bi na no ma ne de on fa mre me na me ka say ono na diniska to no ma ne de a on fa na mum say me na me to no ma ne de a ene on fa mre me nti mo ha be mbe ten na amene frem say ma pack no mani nyina de aguka mu de brem ampan so mo de buy but ne nyina ne won ayinim mo na o man fa bebra ma pese mo na ma enti mo na ma ni nyina me so ma check ni nyina ka scanner wo ho enti 3.1 nke se bia metima bo no mani nyina fan say sisi ade aka ho no ene ayi na ska de na metima akọ one by one so a metima bobo ni nyina ko wa trent abusia 21st clinic the sciatica expert for yen kan cho say usisi achi entini na esa wo fa wo to ase ekokofa wankasa wo sire mu ho ekodru wo na to ho esa ne si wo na ntini no eya na hawo obi wo ho ne de na bubu no de egu ho mesro bomodin asa wo de wani be kire mu okumase ahwe overseas alpha radio nchen ho na wono mu to ase mfa ma wo efidie kuku dame wo ho nti wo kɔ no ye hwɛ e de wa fa machine treatment ni nyina mu ye wi scan service ahudo nyina so ya ye bi de ama wo na ye hu sampa ya de we say na hawo apart from sciatica no ya de bi e wodi wo wi ase bia no sciatica for 21st clinic was say yes say hepatitis B say ya ulcer and say situation ya diabetes awo ho nseme na hawo abusia for any child 21st babes no I know go be can say me was so friend baby me pacho where they babes wa hina ire me so me ya na brofo sam kakra kwana kwaje wo ba wate na enema konkan emfa ma 15 branches wa bia wo man mafa na nyina nti no what do I need chem wo bo ase council quarters e ko chanshen ho no wakwa kwaje wa yaresa e de free one chain sunyane nso no regional hospital first gate wo ne hwe ni mu pe e na wonsa beka wonom tachi my GN bank no sunyane kwantempo no so ho e na wo be hu wonom sanso na nkranza what do I need chem wo dome edwom ho ankran wonsa e beka ne miamia hodo pi na bomade afre my 0540 311 311 0540 311 311 en kwanta no wasese akakra no wawie ntima mefa wen so na yenkwa ne nchen na mizo free drink and 5G meza na busia ye ka cha wo senya bi na entimi mu awo wa ho odin atofo mu a watoba ha wo dwumadie mu no meso 5G meza no essence great thing wom jensen so yesumogumo ama enegwara na so no ewo mu bente no wonnom na atimi abo ma ne ma konkan dia ma wo eno tima won sanka bi dwabo bi asebia no hia bi e dia serve wa hwo so na ye ka cho se mizo no so no eboa papa ya hode chapo enuane no ayesumagum no nyasem ke 20 no enkwada anom obi enom we non alcoholic no mozami fo nyina na asasofo nyina so no etimi enum bi bamode anafo ani kire mo wo KF Kunju Enterprise enom hotel bro saye ni di hwani mo no ne kwaje wo de ehwa overseas for radio nchawan so no manager Donny wo wonsa beka bi de free wo ebua kwa Wotra Baptist University na Atcom Royal Ventures wo sanso na kwa Company Limited wo kofodua epoe mantem kropom
Abinchi asafo Abinchi yanso no na Sachi Enterprise enso ewo ho abawa post office sister sewa ewo ho emmia ahodo ne pii bomoden a na efre mai 0246 270 221 0246 270-221 baby awobiano yede bibegu kemu ne de abro Dr. Silas ene ne mayo no baby omowobiano manager one ye no na manage drinks yeda no ase ye mo finhia pa enche mo bese hu wonom ewo emonten so Peter wa calculate awie hello madam ti bobo so me enko it's in first of all can catch me say our papa adwuma say be 7 months ntini ini father needs car or face into a slamia money 200 cedi. And then the man carry 200 cedi. Man send your man. Keka bobo so me yanko o calculations ni nyina de bobo so me yanko 200 cedi. Ne papa sika. Ne papa 200. Nane brother 21 cedi. 21 cedis brother. And I will scan 30 cedi. Why? Fufu. Oh, okay. 30 cedi. No more fufu. Because me send this camera number fufu na ma. 30 cedis. And I say man 10 cedi lord friend on family me ho wa ma. Nyina aka ho 10 cedis TNT. Na me top product man 60 cedi. Product. And 60 cedis. Yeah, pacho. Okay. And I dey 70 cedi we more. Eto nkun. Cream 70 cedis. Cream. Okay. And I check or be go school. I only 74 cedi. 74 cedis. Okay. Or checking the results. I don't know niska. I know you me asem from what my fam. On the case so wo nisika. O so niska. On na e kwa checking. No na e kwa results checking. I need 30 cedi. Okay. And I say I could di sim sika. I'm on moji scanning free more 27 cedi. 27 cedi same. And I sandals. I say 50 cedi. 50 cedi sandals. And I data sim. I can top data. I'm to my 100 cedi. Okay. And I 100 cedi we more eto brazier. One pap biam remi. And no cramp na ya me den brazier. And first of some meto ulam. A fried rice ben. Let me near madwin say meto abreno. Ulam. Ulam. Okay. And now you me meto mano. 50 cedi. Okay, 50 cedis. And I'm start to do and come no. Was I request 50 cedis every more. 50 cedis. And I dey be. There o catch me say mento yimreno adurumreno. Okay. And I say me anya do ni bi. Ti me buy now say me first come no ne onu ankoto. Eno so me de man 40 cedi onu na be share me kwan no. Yeah, so drugs and so 40 cedis. Okay. And I me to socks 5 star. Ai fancy pack ne sa 5. 25 cedi. 25 cedi socks. And I water bottle embo. Anu ne 40 cedi. And then water bottle de obanu mu nso ni de obedidim. Ah shim. Oh, okay. And I need Debian so let me if I Debian man 45 cedi. Ababa abrante wa boka pa 30 days. What about one you saying? 40 cedi. 40 cedis. And I'm an auntie adwuma 30 days. Okay. Each day bia na 45 Ghana na me de man. 45 cedis. Each day bia for 30 days. I bo kwan bo. Baba say me na make calculate no. 45 cedis. 45 cedis for 30 days. Okay. Asa. Pacho. Bando ni I know they are what the friend no. No more they are into no. Your friend is saying Otta frija calculate ma me what na mo fa ento so na ye hu e de akwa akosie. When na ye adwuma me da wase Jessica 200 nuabe madam Pachoko Facebook Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 YouTube no Sompa TV TikTok any Twitter no so Sompa TV sa Sompa FM Sompa TV no so baby a wo bia no digital real se baby a obetimi ahwe live for na wako www.sompaonline.com na enne ensem ni nyina so na busia ya listed ya kogwo nti school fees minister BJ ne dom na mo MC a ho no ya Grace medamu nyina mo ase ene Ransford ade bibia kem aka o se we ni nyachi no fanse wo tua emu 199 Ghana cedi na mama 199 cedis 199 cedi na mama timiti free man be 2128 Ghana cedi Pacho wase watua 199 cedis said the amount ntimu calculate we are na modi that say 199 cedis ne dia frame na balance na aka no said the work no say aka say 2000 say 128 Ghana cedis. Okay, na answer na omude enema na ebre wo no ubodua
uko fie uko bodua omde no mane bre ma chance na me bodua no eto omde ne ma ne baaye no e na de na si ye mpa chokoye tie o ai omde ba no e na me frage ni say oh asafran blem lock da so e na o ma me say odurufia obefe no akan lock na cheme han to na again no say pastor ni refi lock no na o ma me ka say kache no onyi lock no kache no ento ma me kan na obo koduma na me bo ne yi intade china me ko ofio na me say ai Christabel pastor misika o into first kan ma me e na o se me hwe ni no afi me fa na ne otimi di matem ofon so otimi di matem e na me so man kan hwe ya wo di watem sen asu ni nyansa ana kwasea na nkra na uti o madwen so manyi nti ese mitimi so nyansa na me say na Christabel panti o na okati a che me upe bia me de ma o mitimi an ka hwe na mko madam wo mitimi ko na ma mi ko twi mi to ase wo bo ni dua no o ko he ne mada o ne ma me ho wo ma me ho e wo man kran so yes pachon e na o ko twi o to ase e bo ni dua sesen me say la wajiji medi ase me de pass am to ni maneti ase but me be nti a at the end no oron ka che me say me mpe no maneti ase nsade a me bibia am da no on fa mame o de mame dia o free otimi ko but on fa mame dia me Peter Pada me fa nche ni da nti me ka sa no na o ka te block me nti man ka hwe na wajina phone so that time no na enti wo bodua ni nyina na wajina so na otie yes but you know otie okay otie nti na nyumre be 7 na man me roll me down and twi me to ase say Christabel me pe o ma otie ase e ma si bibia ebe ye na den time me frɛ wa like Oma nti say ete sadia itwayare na like how na mane nko nsia de obefamu mo and then me catch no yes o si etwayare akwanhia na de en na yare empa na ho da yes and then me catch no kasa oh and then me catch ni say etwayare kasa kese kasa go etwayare na how na ohia na onya ni jeda and then me catch no man kasa na me bo me kan me boy ni nya me kan ye pa me to asenya na me ka ko da me ka ko sa and then me kan Ketie wana yede. Oh, anu ana mkasi ye. Ana yeda sam ne nto aso no ne senti eno ne si eno de. Mkasa na o ame say me mabodua na ode koto papa bi anim na Sompa Nkomo. Papa ben ya. O sister mo fa se ne ge no Christabel no. Okay. Nti ba sa no na o mo frɛ me na me so no pe my madam fu bia oni ni free pass of mama na me ne koy etimi ni koy na o me se ma bodua nti e se me dane se me dane dia me na me sa fa dua no kana me say obi a me ni fu no me ma bodua me nsa fa msika na ne dia en pa dia mintimi nye na o mo kan nti next day na me de me mada buy na o say e be to snap atokosua eti e be 400 cedi man ka hwe na me ko dane dua no ba edua no ye dane no na nye miyam enti dua no entima nane adenti na na enya woyem say if say him ska again no nti o de ma me dia o ma fa sika na ma wansa no mo yo madwen so mo dane dua no da bi okay nti still na wudi ya ka kire me say edua nse dane wi a o de ska ne be ma me afi dane wi no ya fe ni father mo be 50 times afi de dane ye da bi say me fan se na enya miyam no I done do any way now. The friend father no. The friend almost 50 times on peke corner. And my mother down for no friend no one peke corner and me chaso. To Jimmy scar 400 cedi. And say what's a Christabel one your day. Pacho, I misika one word dear. Kasago afidi any man. I saw the miska mammy. Miska one again the miska one. Me cats and miska ni noa. Miska one. Usika wonu yenim so usika nti dia na apese ye de mawo nti no esa mu Jimmy ska ma me se onu sika wonu wa obi an calculate ni that obi aden de wo bia obi bia wo bia no obi a en check na won fa na ade ma no nyesa yes enu a wo ba se wo ko fie de na si ye enu me ko fie no mo number bi frɛ me Peter ona odi nkwa asa na me se me ona wa say ye do koma tachiman say
se switchire bo se bochirewa woni mo abisa ne enche okatia obetimi aye wade bochirewa entitachima bochirewa bosom kese o watachima no sa no kan edru bra ye de apo ba yire town festival ni dru apo festival ya soa no na ye de nti onye yiketoa nti ye friend bochirewa bochirewa o kan no say me o ma police fachi me and am say oh me de me nya hwe nti say o ma police fachi me a o mi okay nti me da ho nwumre be think be 12 am and now be ebo gate ni pam and am be friend madam fu ya me ni close pan am say on ko hwe gate na no de owo no ba so kwa se na wan bie gate no on fa ni nto hwe wa no bon say Peter akwahwe no police ni on o se police down na ne mpabo na police nti me hwiri wo no e ma me fro dwaye what nti we si fom abanka me na ebu etimja ni isa no enti ma me so koda obi wo e ma de chinye ti ba krampo ma ntware krampo na me baaye e se me no ma krampo e se slow e omimu so me nko fi ase la o mo threat me enipa no na mpa cho wo se wo ye hwan a nipa na wo frɛ wo no Crystal be ma minua sa na o kan number ne we wa number no wa me pa cho mo fama minister IBJ fama me Ebusiafo ahase no ye Sompa TV and awani gu so a wutie no Sompa 93.1 FM and also wa Asante Mantam ne nkwadomo wutie live e watachima ne mpotam nkranza propo ye mantamu a Sompa 90.7 Ebusia ye ka cho se ko Facebook Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 YouTube Sompa TV TikTok and Twitter ni nyina no Sompa TV / Sompa FM Elsia enra de ne Crystal be ma me kasaye na ne nsem na no wo ka na me kase obi ntimi hu twumwa ne sampa hye so enkwada mienu ye nyina ye enkwada bone nsem da wo sisu se ya ba bia Crystal be wadu 17 years ne estrogen level ne kwaso nte basa atenka bem abrantie nso wone 20 nte basa wonum nyina betimi aka sie ni na ne ma me nkyeremu anu ode ba Crystal be se na me ka kyo ne se wose nya Crystal Bell o USC one says ya na yakasa ya sese a Crystal Bell ene ne maame ene ne nua wonu madru fidua mu asenom kwase menka omo se omo wo bikan no te no mama aka ma asem we no ya Sompa Nkomo ye ne adwumadi esente no ye ba ma wonu mo kwan ne ye bisa wonu kwan so de omo de ba ye bi kra wonu mo ti asem no mba na se bi obi pam wonu mo a ye timi ahwe ba bia ye de eniema ebetimi afa ma me ba pamba cho me ma wakwa abo na sister Pacho huna muti say ya danya mi ase me pacho oba Crystal Bell woni me pacho na me sister na me na be ne ba de na o wa ha say do mo no kwa na enu pacho ye friend no eye wa oh okay yo na mo friend me na me ne anti me na me ne kasa na dwo no pacho wa enu me na obi kasa awia no kwadaro mama ne mra mama why mma ono mra mama na o kwatena ha say no mama why ke mo wa kasa na ni die mo ka na ka me chemu kakra. Okay, wuni masem ni mo hu. Eno ano na me ni ya. Okay. Na me baaye no. Na me sister de to me nim say. Asema be na me say na wono no obetimi ahwe na. Ada na ye woni mfitiase no wanhwe no. Na obi koye adwuma Vodafone a. Na wona ne try bia dia na samo pona ma ni sika wo se wo de woka. Na me sister kire me mu se de ono kire ne ma no so wo besesa me sister ka kire se de. No nti ne sister say wo sister no so wa henti wadaro ma me ne wo sister no. Wa de na me ka na me ka kire ne se so no wo ba akora ne dua a. Ni matra tachima 15 good years. Okay. Tachima botro me nim ba bia. Ye dane no bodua kwa fa so boy nya nipa nti so no ye na dwen so obekum akwala na me so no so me fa no nche no okay o se ye ba ni fie me ni time amba mfie me na sem futuru mo frɛ no kra no pay ahomachin me san call okay ade ne makwa ma obi me ton ntema okay na me sister friend me say mo se 12 kro ko ntimi ja ne ma no kra na me pay kai bi na me de ba se nyia o se de ani die mamo okay ya mfa ni dia mama in show respect okay na me baaye enti so aka se me say watrati akra no mti akra no adwuma na ne koye ensam amokan ne de akra nti akwa ne kwaje aziat me kam kire me sister say ne onko madam no onko sere ne kwan no womra because ya say agrobon nkuro ansan ne yetimi de ka asem no nti akra ne ba ne be hu asem no pomasi bre na me sister kwaje aziat no sere na ka me kun soja ne no na wo se yemra dimbache ba ya nante sie no
Yo, yedase. Ebusia, yama wonu makwaba. Na yene ababa wana ankasa Krista be mami ankasa bedi nkomo sesia yewia. Yako computer so edwedie abana. Asa na Krista be mami be kasa na ebusia. So chede 2023. Mo yama ne ye fedodo. Na se yada ye ba bedi bronya no. Awu Madaroma, Mona Madoya so edema sompa, empanyinfo se yenhwe na ekunafo, enwisia enyanka na oni biefo no, yafama bonom, enne mo yema ne yefe mo ahodo sadensa ahodo anwa, enne nema ahodo drinks ahodo nsoso a, Dr. Blessed First Sign it 1 million empanyinfo de so no, na enya asem ketwa yefe papa ebi ena etwegu ewo sompa TV so no, na ebusia yese asemba ko emfa bema nante. Eno ti no sompa panyinfo se memenda ye de mia general bosomia e woman day etoso ensia eye memenda Heroes Park Baba Yara Sports Stadium hwa no ewia donko pepepepepepe ye ni enyankafo ya wonom so wokumase ya senom ehia na ya tonsa de didi ebusia ya yenso no enwie peye eno nti no wa wonfa bi maye wa wodi bi abaye senam dodo ho no ense kwa mane ye demo enu ti yesi bra ne fa kakraka no ebe soso efise nyanka fia wodo ya no mu dwumen akoto party dia ma wonom no edoso papa paye ne nyina mo kra po na buso mo bei yesa cha wonom ne mentene yesa no makwa akodidi ye wie soso a wonom ka sika ene ho ne nyina so esa gumpanyimfo so enu ti yesra mo sada roma bomodia na biscuit a Essence kwa epono na se kwato party ni no ye hia biscuit ye hia nsuo ye hia drinks ahodo bia bi eno to wadabo mate ensa dendin ni mu ne ye kan doko ibi ena ye kente no empanyimfo se mo ye bi akaka krente no monye na enye fe mokumowa na motwe ni timasa kapoma akasa mbe se chema no na mato mutia ko wiem na bibia etimi wiem die nte no nyame ya adomo a eda memenda donko empanyimfo eto nsa fremo yenuanom nyanka ye manom yi obi wo ho a ye ka se ye wo no ohun ne maame da ohun ne papa da wa ka se wa re chichire nsem kakra ya obetimi di ama nkwada no ene sen eno nti ye to nsa afre wo bia se momra ne ene nkwada yi ntina se ye didi anom ne asa eto won fo ya ma won mo chichire nsem sebe won so be hu sampa fidue ye wo mu e bia ye pension ye wo adofo bi ye wo maamefo bi ye wo papafo bi ye wo anuanom bi a won mo wo ekire ba bi a eto de won beba ye sa be mu no ye se ye to nsa afre mu nyina yakopon ya domada memenda 6th of January ya memenda di animia Heroes Park enadwumade de koso nte no ebusie sansa hyentuade wom obo mo ba nyina nkwada no no mo dodo no mo maame no papa mo hwom so nyina no ya nkasa na ye fom ho kente no ebia wo ka wo ye ka wo na ebia wo ye hyenkafo anase hyenkani wodi akakra obetimi se bia wode wo ka ne be fem ya na se bia mo be ha meka na mo mete so de aba mo bia mo fem meka no me de ma mo na mo ntofu na se petrol diesel bi ngum na mo fa nkwada imra wa fem de a obetimi aye no no wo se hwan na ama me asafo awrade bibi ya me manhye na nemu to abodo ogu nso ani dachi bi ani akire no won sabeka na ye ka cho se nipa wo kwa wo hia wonom no wo mo ankasa na wo ban so so obehia wo mo kada cho be maka asem bi se wo ye papa empo no se wo anya so aketua wo ma anase wo kunu wo yere wo nchikafo bi ebenya so aketua nti no ebre no enie sompa chede wo de ne ye sika afem abomodian number no ena ye de eba betu dwei 0598 459802 0598 559802 mpacho mo fa other line no ento so mame 0241 mo fa nka ho mame 0598 559802 ana 0241 272990 0241 272990 edi ebeba eye Blessed Foster ana setara 1 media yeda mo asesa maji yeso
na da ne da ye so okunu ne tire ne nsam a wanto mu a ye kire ne ye muso nte no ta one media mpanyimfo ne Sompa TV Sompa FM ye tire ye nsam a ye amoji ye so nte no ebre ni ne mu ndom ye sebe ye nyanka ene nwisiafo ye ne won meto nse dedie eda memenda donko bremu so no mo ba beta ye chi na mo de mo chede kakra kana ba na maboa ye sika femu na maboa ye ka asemu ene fem go bi kra me to fem go say ye de amamo e fe dodo nyame be hye wanemu adoye ye bambo kese e de mo da sani bi enti ne yesro 2024 fashase na eniema nkoye na enshrobo so no entonwo woni wabusua so nti wei ene ensemu a Sompa FM Sompa TV ta One Media Foundation Sompa chede empanyimfo se me fantom anim number ni bia me 0548 559802 0598 559802 and 0241 272990 okro portrait dia pa basa yi adom de hata mnu kumachi no on hwe na won hra wo se woje yen so na do de kakra no aba beboa ye eye Sompa chede ye gusu enti no de ode bebe bia no ye beje ntoma amode ma yen so no ye gusu ye kocheche wonum bi ama wonum so anigye etimi awie wonum epe ye nyakopo ani kunwisia ho enti no ye se ye Christopher ye Muslimifo de a ye hwe na ye so ye ma ye ni enku wonum eho ebusia yadamu ase ye hwe na yenko computer so edwadie mratew ye ba Christabel maami atena se ye ne no ebebo enkomo ai mayama Christabel maami akwa aba obesima akwa aba patwa by microphone ne mame why nyame adom bibia boko efie boko me patwa onante se ne san awie ya wadwane aba hase no mu ye de ahya na ye tie afidie ye mpamo aboabo na na behemu Sompa 93.1 nyako efri ahase okay ntime me peke call no ase mpacho me no wa na kasai ya me ana me no kasai ntina me kirem na aka kire me say omunam no na me ni hobi nti ubehia akora na mkacho sa akora no wo school ti na aka kire me say na anwumre obesa afre mpacho eno enti na waba na odi akora na ba wadi ubosheso yakopon hra wate ye mo akwa aba nsompa cho eniama he ready na ma prompt me na yetimi akọ ababa wa Christabel na nkasa so adaroma Peter enya mfie aduo no wono de waso na adwebo na yenhwe na Christabel kasa yentimi enkata nanim kakra bi faman Christabel akwa aba medofo ye na mami apom ti sen boko na unse nyame adom me ho oden pa de was school mo boko pachon bibi nti ema school din Christabel de yenim saw the Christabel wote ebu akwa pachon abrantie Peter ya wote we ya na abrantie wonim no pachon ani wonim ni sese e wokwan ben so like on swear sana wakati Peter onya batwa prompt ya wade bi ehu hia Christabel mame mokwa asori ohun meba me hwena waye ye nuanti no ye pesa Christabel asem obeka nyina no oka no kre ewom Christabel mokwa asori ntin mpacho sofo nje trash konkrin na onfansha ne nsem fama me wedie me ameba no je tena won sakra age a ne page akoso kan wedi mechi ye pa asem no kra ne ya pen po masibre eya me Christabel amaba Sompa Nkomo sui amaba Sompa Nkomo sui mikita tra konkrin ehye bose asem bi amebeka no wa ha no eya no kra trodo enkontomponim enti erade boame Order in court. Pia odifo amedase Christabel amedase fatre konkron to mame mane na wanim na wo kan se na refi atimi aka akai wo Christabel abrantie ya wote we wonim no pachon ani wonim ne kwan be so pachon me koto no adwumam eye Vodafone okay enti ukoto na adwumam no de be na si ebrebe na ukoto na adwumam pachon na mo wie school I tifie JHS e ma madam fu bi ba mo se mi tifie ni me yakwa adwofo na ono ye adwuma se de be ya schools ba obetimi di ne sika na abo ne ma no matoto ne manam se sa de ne mensu meye bi enti mi kan na ma mi si da bi ono ana wo mi to ono abehwe me ana mensu me hwe de ekona je dooso etina nka mensu pese me boa ti ma me kan ma mfi na me koye
nti first day na me call boy na me ne ko be fa me call ye no osisi me cause ya nantia na yapon ma me 20 cedis the whole day ni nyina chi break mama ebusia kwa computer so adwa die mratel Crystal Bell obi a one ne call ye no osisi no ye nkomra sese Sompa 93.1 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho tichima eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa wo mu de bibiduro ene besan ya no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baby a wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert Oda seni wa hu siesie yade bia ehiama wo abribia twabo ase a wobekọ anase dwumedie bia ase a wobekọ no many pan show na wo mu sencho mani show bi esa ne mapa wo de esese wo hunti na de make nyina no wobenya no wo Sarakoba boutique na ni made bia efe na de na yakono wo eniema ne boda fom se ya ta se yenta de ema ne mema de enfada dia fempa boa ahofade be na wo pe ko mwade ahodo watches meso wo pe chain anasa wo pe choka biara be mo ho siesie bi mo ema no pesi ahodo me kana mejade e ma che papa bi se ye shesi a wo de be hye wani enku anasa spray e na wo hwehwe anasa wo siesie biara wo hwehwe efi wuti so ekopem obara no Sarakoba boutique ya ewo Kumasi Rock Hotel enchemu wo pe Sheffield station ni hwe ni mo wo ye wo bi de mouth ye ni ama no ye credit free take memo ebi free UK Dubai Germany ene Miami ya keka ho Sarakoba boutique ana enjoy baba pe Odofo mema wakwaba eba Abe Herbal Clinic ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na eye Abe Herbal Clinic yade ahodo a Abe Herbal Clinic edi hudwuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam obarima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhom nyina wo de bedom Abe Herbal Clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo Abe Herbal Clinic wo hwehwe Abe Herbal Clinic akira kwan a ye wo tanoso apatrapa new site ewo Kumasi wo betumi so afre ahomatorofo 0243 345